Ngibingelela egameni lenkosi uJesu, igama lami ngcosana mntana kaNkulunkulu, ngisindisiwe onothando kaNkulunkulu olumangalisayo. So-ke ezweni lenkosi-ke, most of the time mangabe ulifunda, you find out ukuthi ezweni lenkosi iy'ncwadi ey'ningi zibhalwa abantu besilisa. Into eyenzakala nje ezweni lenkosi mangabe ufunda, you find out ukuthi most of iy'ncwadi ibhaliwe zabantu besilisa. Mase ukuthi kukancane kube umuntu wesifazane ekhulunywa ngayo. Umhlaba ugcwele abantu besifazane more than abantu besilisa. Futhi you find out ukuthi kwabantu besifazane kuba khona imithetho nje khona ezweni lenkosi based on abantu besifazane. Mase kuba khona imithetho eba-strict ukuthi abantu besifazane banamagunya ngakuphi. You find out lento ukuthi inkulu ezweni lenkosi. And must we understand ukuthi-ke kule y'khathi zamanje ukuthi khona imithetho ekhona lapha ezweni lenkosi engasa-apply. And uyibuza ukuthi ikuphi i-reason yokuthi abantu bahlukane naleya mithetho. Usho mhlambe because mhlambe it's 2025 and no, mangaze uthole ulandela kahle history, you find out ukuthi most of abantu besifazane bakudala, they were not big in education, babe big in ukuseva abanyeni babo. Ngamanye amazwi, you don't find abantu besifazane beba educated. Kanti izwi lenkosi liyincwadi ye-divine knowledge. Ngamanye amazwi, i-reason babe isolate noma bebewa ngaphandle bevinjwa is mainly because i-focus yabo culturally ngaleso sikhathi yayingeke ukuthi bafuna ukuba nolwazi noma umuntu wesifazane unolwazi. Instead, umuntu wesifazane owayene-education encane wayebizwa ngomthakathi abe-stoned to death. Kwaku-drastic kanjalo ngaleza y'khathi ziya. So this is why abantu besifazane kaningi siyabona izwi lenkosi. Futhi this is why kukhona imithetho ebekiwe ukuthi abantu besifazane bengabi namagunya ukuthi bashumayeze abantu ngabe. It is because mainly for one reason, ukuthi babenganayo education. So ungabi nayo education kwabo kwakubenza ukuthi bengakwazi ukuthi babe kwincwadi of i-divine knowledge. Do you understand? So this is why these days babona bebaningi beshumayela and lokho ku-permitted noma kuyinto esivumayo. It is because of the-education. Lokho kwabakhulu kuPaul, because Paul had a specific woman eyayiseva noma it is mainly because she was educated. Wasikhombisa lokho of which into esasingasoze siyi-understand basically. Kwangayona i-hatred yabantu ukuthi siyabazonda abantu besifazane, but it was the-education. So if you find out ke ngale process lena-ke, mase kuba khona into ethanda ukuthi ibe khona kumina, ukuthi every single time izweni lenkosi mangabe kwakhulunywa ngomuntu wesifazane, some of abantu besifazane ekhulunywa ngabo, they do izinto ezi-heroic ngendlela eyisimanga. Izinto abazenzayo zisuke seziyimanga eyinkulu ngoba lo Jesu simkhonzayo, lo Jesu esikhetha ukuthi sidele impilo zethu ngaye, yena wazalwa not umuntu wesifazane ojwayelekile, the most noble woman owake waphila. Ngamanye amazwi, uMaria lo wazala uJesu Kristu, owazi uJesu Kristu, isimanga sokuqala esenzakala ukuthi uJesu Kristu ekuzalweni kwakhe wafuna lo owayemsulwa bonke abesifazane. Ngamanye amazwi, njalo izwi lenkosi mangabe lizokhuluma ngabantu besifazane, you find ukuthi abantu besifazane khona the most heroic abantu besifazane abenza izinto angekho ngisho shuthi ama-generations abaprofethi ababengaba khona ukuthi uJesu Kristu azalwe, but uNkulunkulu akabonanga bonke labo befanele ukuthi bebe kwilontujana bebe kumzaleni uJesu Kristu. But uNkulunkulu wabona owesifazane instead of bonke labo, wabona owesifazane. Shuthi ukubaleka abantu besifazane uNkulunkulu uyakuveza kahle kahle ezweni ukuthi uNkulunkulu is not focused on ukuthi owesifazane noma owesilisa, but ufocused on ukuthi wena ume kanjani wena in terms of your morals. uNkulunkulu ubheka wena kahle kahle ngoqobo. So these days ke
khona ama-debate ukuthi siyabavumela yena abantu besifazane bashumayele, kanti it is mainly for one reason ukuthi umuntu wesifazane ezokuvunyelwa noma ngeke avunyelwe yena ukuthi ashumayeze noma ame phambi kwabazalwane. It is because of education yakhe. Is she educated? Sho ukuthi angikhulumi nge-education yokuthi uyahamba ilo Department of Education yala eNingizimu Afrika, ngikhuluma ngaleyo Department of Education, but ngikhuluma ngokuthi are you a follower? Because uJesu Kristu wayenama-followers laba u-12 wonke abantu besilisa. Why kwabantu besilisa bonke? Because babelangazelela ukuzofunda, and kwisikhathi la khona abantu besifazane bengalangazeleli ukufunda. Shuthi ngamanye amazwi loyo khetha ukuthi ashumayeze ngezwi lenkosi, yena uyi-follower yini. If umlandeli kaJesu Kristu, if umfundi kaJesu Kristu, then you can ukuthi ukwazi ukuthi masuqedile ukufunda uhambe uyoshumayeza. It is not gender based noma into eyabantu abathize. Yayizwe leyo nto leyo. So ke into kahle hle bezofuna uzokhuluma ngayo namhlanje ile nto le yomuntu wesifazane osezweni lenkosi, uRahabi. Angazi ngibiza kahle yini, it's Rahab ngesingisi engifundayo. Lo owesifazane, you find out ukuthi ezweni lenkosi mangabe likhuluma ngaye, izwi lenkosi liyacacisa ukuthi lo wesifazane wakhetha ukuthi azobeka ama-spies ayizofunda ngezwe laseJerikho. Wakhetha ukuthi awabeke kuphi? Awabeke emzini wakhe, awafihle. But Joshua indodana kaNuni wathuma ngasese esesithini amadoda amabili abe yizinhloli, wathi, hambani nibone izwe leJerikho. Basuka bafika endlini yesifebe esigama laso linguRahabi, balala kwihle. But angikho lapho, ngisekutheni kwaba khona isikhathi lapho nakufika khona inkosi yayikhona kwizwe lelahlala kulona eJerikho. Kwakukhona inkosi eyafika khona, lama-spies ayithunywe ubani uJoshua wayebathumile ukuthi abalekhuzana, wabathuma ukuthi bahambe bayofunda about leya ndawo leya. They were there to spy, but izwi lenkosi liyacacisa ukuthi bafika beyohlala kuphi? Kuloya muzi loya kaRahab. And uRahab angikho lapha ekutheni wavuma ukuthi bazohlala khona, but i-obedience yakhe, number 1. Number 2, ukuthi khona le moment la khona sekufika khona inkosi izombuza ukuthi bakuphi labantu. Uyabonakala uRahab ekhetha ukuthi adele yena elisakhe isizwe, akhetha ukuthi enze the opposite of eyakhe inkosi ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi lithi lenkosi enkathi bebe ne-conversation laphana, babekhuluma esho ukuthi bazwile ngale nkosi lena eyenze lezi zinto lezi ezenzile, enikhiphile eGibhithe yanilwelisa ulwandle olubovu. Uzwile ngale nkosi le. Ngamanye amazwi obedience yakhe yayisekutheni wa-understand indlela yokukholwa kuqala ukuthi uNkulunkulu lo asezwile ngaye yena kumele yena ayithobe kuye. Ngamanye amazwi yena unayo yakhe inkosi ayikhonzayo, but ukhetha ukuyizibe yakhe inkosi la ayikhonzayo, athi yena usefuna ukuba obedient kulo nkulunkulu azwile ngaye. Ngamanye amazwi usuzwile eshumayeza ngalo Jesu Kristu, but wena are you ready ukuthi udele ngeyakhe inkosi ekubusayo, udele ngeyakhe imsamo, udele ngezakho lezi zinto lezi kumele ugcotshiswe zona, noma lezi zinto lezi kumele ufakiswe kuzona, noma lezi zinto lezi onga-understand wena ukuthi zikisaphi nempilo, but kumele uzenze okucompulsory, okubekiwe ukuthi kumele uzenze. Uready ukuthi uyidele lesa zinto ukuze umukele umbuso waNkulunkulu ukuthi ufike kuwe, njengalo wesifazane owakhetha ukuthi yena atshele yakhe inkosi ukuthi ngeke yena aze akhetha ukuthi abakhiphe. Washo ebusweni face to face neyakhe inkosi, wakhetha ukuyitshela ukuthi ngeke aze wakhetha ungayisurrender ukuthi labantu babe kuphi, babe urakhu uphahla, babecashile lapha. Wakhetha ungasurrender bona, wakhetha ukuthi ayibeke yena abe yishield, amelane nenkosi, ebeke inkosi
iyezwe lakhe, wakhetha ukuthi ayilahle yona ngenxa yokuthi uzwile ngalo yaNkulunkulu, ngenxa yokuthi uzwile ngalo Jesu sihlezi sishumayeza ngaye, uzwile ngalo Jesu. Are you ready ukuthi ulahle yonke lezi ithixo lezo yikhonzayo? Are you ready ukuthi uyidele njengalo wesifazane owakhetha ukuthi adele yena yonke into, wakhetha ukuyidela yena uqobo, wakhetha ukudela inature la azalwa khona, wakhetha ukuyilahla yonke le yanto ngoba ezwile ngalo yaNkulunkulu ya. Angani umyayizwe into engishoyo ukuthi basakhona yini abantu abazobenza njengalo wesifazane? Yazi abantu besifazane ezweni lenkosi ngibathandiswa into eyodwa, i-obedience yabo, and uyeza ukuthi ezweni lenkosi le ndaba i-obedience ibekiwe ukuthi wesifazane mina amthobele lo wesilisa ashade naye. Ngamanye amazwi izwi lenkosi lento ye-obedience ithandile kumuntu wesifazane, yazi yakhetha ukuthi angene la khona eseyoshada khona, la khona uthando, mase wathi uNkulunkulu akahambe nale obedience ayoyisarenda lapha. Ngamanye amazwi lento ye-obedience uNkulunkulu uyithande kakhulu, because mangabe ubheke ezweni lenkosi abantu besifazane kukhulunywa ngabo laphana, i-obedience yabo ukuthi bona bakhetha ukuyithoba phambi kona, wakhetha ukuthi adele lithi izwi lenkosi ekugcineni la aphelela khona, waphelela la khona ama-spies lawa akubibona ayicashile kwakhe, kwakumele ahambe, wathumela Joshua ukuthi ahambe ayokhipha yena nomndeni wakhe nezingane zakhe nezihlobo zakhe. Do you understand ukuthi le payment leyana lento masiyafana kumina nombuso waNkulunkulu, ukuthi umbuso waNkulunkulu ukuthatha in your place, in your own country, in your own home, uneyinkolelo zakho okholwa kuthiwa zikholwe, ukuthatha in that place. uNkulunkulu ufika kuwena kuleyo situation leyo, yena azokhetha ukwenza njani, azokhetha ukukudelisa your own things. Yena ukholwa is just about ukuthi usurrender your own identity for uJesu Kristu. That is ukholwa. uNkulunkulu uyabonakala ke ekwenza lokho ngowesifazane ukuthi ufike in that place la khona lo ekhetha ukuthi alontunjane lo owesifazane eneyakhe inkosi, eneyakhe impilo, enelakhe izwe, wakhetha ukuthi yena uNkulunkulu afike kuye enguNkulunkulu eyiveza yena. Liyabonakala lo wesifazane ethi ngizwile ngalo uNkulunkulu onenzela u1 no2 no3, onihambisile wanikhipha laphayana endaweni enzima wandlulisa, ngizwile ngalo uNkulunkulu lo. So ngamanye amazwi indaba ukholwa kwaRehab kuyafana nokukholwa kwethu kwanamhlanje, ngoba nathi sinazi izinto nathi ezisidrowa izinto zethu, but uyazwakala yena uNkulunkulu lapho efika laphana ngekathi sekumele khona izwe lonke lithathwe, sekumele kubhidlizwe, kusmayithwe ngisho nezingane, ngisho nabantu, everybody wayeseyekufeni, but uyazwakala esho kamnandi Joshua ukuthi Joshua chapter 6 22 no 23. uJoshua wathi kulawo madoda amabili ayehlolile izwe, ngenani endlini esifebe nikhiphe kuyo owesifazane nabo bonke anabo njengalokhu namfungela. Izinsizwa ezaziyizinhloli zangena zamkhipha uRahabi noyise nonina nomfowabo nabo bonke anabo, zakhipha bonke abomuzi wakhe zababeka ngaphandle kwekamu lapha Israyeli. Joshua ukuthi ngicela nambeni yomkhipha lo enimthembisile. Ngamanye amazwi indaba ilesa sithembiso lesiyakuthi abanokhipha lo esenimthembisile. Izwi lenkosi maselaveza ukuthi lo yawakhishwa nomndeni wakhe nezithanda zakhe. Ngamanye amazwi that is the rapture yethu, ukuthi uJesu Kristu uzosikhipha kulento lena, noma wena you are still ukuthi usangaphansi kwalolu phahla lolu, ngaphansi kwalesi sizwe, but uNkulunkulu has called you ukuthi uyidele zonke lezi zinto, because ukholwa is ukudela yonke identity yethu. Icross la yena uJesu Kristu akasona isoni, but yena udela le identity yakhe neyethu. Futhi kahle we are called ukuthi sihambise le identity siyise kuJesu Kristu, siyoyidela kuJesu Kristu. So that's what is ukholwa. So ikona ke lokho osekudingakala njengalo wesifazane. Amen.